Letinhlangano letahlukahlukene tekuvikela kubuka emalungelo abomake bekade sihlanganele umhlali phela Spain Lodge nekubuka ikakhulu netempilo kokuthi engabe yini labangakwenda kuze ikakhulu bomake bangilabo labahlala baphilile kanti ke ngakulunye hlangothi bekade khona lemalungu eParliament nawo tolalela kokuthi engabe yini bomake lekubonakala ukuthi bayakudzinga. Okay, sithi inhlangano leti sebenta tindzaba tekuvikela emalungelo abomake letindzaba letibuka tindzaba tetemphilo noma singathini sexual reproductive health rights eSwatini sihlangene namhla sitohlangana nemalungu eParliament the health portfolio committee lapho sitokhulumisa khona indzaba yekuthi nathi kube khona sikufakako kulo mthetho losakhankanywa lekuthiwa i-health bill ya 2022. So sibomake ke sikholelwe kuthena sikhulumeni sikanye kanye silivilini tingcikwana nje lesitoti letha ngito kukhuthatha kutheni sifisa ukuthi lo mthetho lona losakhankanywa awuthina ushayo ukuthi bukethi ukuthi indzaba yokuthi kuphepha kwabomake ngathini i-safe abortion kube ngilebukwa kabani. Sithi inhlangano tabomake asiketi kutoletha ema-beliefs noma kutobuka emasiko latsite labanye labakholelwa kuyo nalabangakholelwa kibo ngekusebenta kwethu nasisebenta on the ground sivikela lesithombe lesikhulu phinde sente siciniseke ukuthi laba labede live labangeke bakhona ukukhulumela siyabakhulu sithatha khona imbono yesive kwekuthi bese sithatha ke i-report sesimikisa eParliament la iyokhulunywa khona kushaya umthetho ke lesibhizi ngawo umnango wetempilo uthinta ke inkonzo ezahlukahlukene uthinta indaba yeku mhlawumbe yemaphathi ukuthi mhlawumbe naso mhlawumbe ngisho nje ukuthi ngisaphila ngabhala iwili ukuthi ngingadonate ngenso yami mhlawumbe ahambe umuntu atokhona ukuthi ananzane uphile sive mhlawumbe ngithi inikele ngesidumbu sami nje sekuthi nangabe bafuna ku researcher kuze bakhone ukuthi kufunde lesine generation. Kanti ke malungu eParliament ashito ukuthi lenzaba labatoyibuka indzaba yokuthi bomake ngabe bangasitakala kanjani ukuthi labo bomake labangakhona noma bobaba labangakhona ukuthi basithole abantwana bangasitakala kanjani endzabeni techannel maswathi justice wakadlamini na Gary Carlos sikumatsapha.